You mind this share me some akwa ba ediba okwa my TV so. Musumfo kwa oniba kwa kwanso na make us say. They say I be PM Rock City Hotel. Na jumadi a yehye maamo a edikan no. Ye dem ko tourist destinations ahodo bebre. They say I be pie hai. Ye nananom e ba be kire kwafo ye duane ahodo a ye die. Aha na obehu sese kwafo. Ye onuani bi ti se enkanfo. Ye oduani bi ti se mankani ankani koko ase ba ye ni nyina ye ba be kire kwafo no e wa ha. Na afi ya kire ya mamra ahodo a ye wo e okwaman mu ha. Afi so ye be kire ntade ahodo a ye hye. Enti ye nse mre kra no me enko edwabo na ase na enko hwe amamra empanimfo wo man. Japan to Sumino Bredinti Wintiniama or to Mene say then penny for is here missing. Lady Kai, that's a best say. Mamma Papa. Now, more day said you may day Abba Kwahu opportunity Yenko or so Mamma Maya dear Papa. So now that's a breakfast. Or say, or send Uncle Ponshia, not do. Emma Munina, to make it up. I know, I saw me Papa say, I'm a pay, mobile and Nancy, or Bompire Mamma, or stress and Uncle Pon, any more kind.
na ɛyɛ ne di kan a ɛyɛ nne da yi nnura mo hyɛ aseɛ ne nnɛ ɔkyena ɛmɛmmɔ mo ho ban na nea mbɛyɛ nyinaa no ɛnyɛ nhyira na afedanse sɛ ɔbɛba ɔno ankasa n'ani onyam ɛne nananom abɛta akyiri ɔsɛ asomdwe ɔsɛ biribiara ɛkyerɛ mo so a wabie ne pono ato hɔ mommrɛ na mo ne no ɛmɛdwe ɛmo dase berɛ sɛ ɔda mo nyinaa ase mepahyɛ me wɔ suit biara bi ɛna African wear kaftan top and down bibi a wɔyɛ bia wobɛkɛ wɔ smile card bi tumi abɔ yɛpam shirt nso so yɛpam short nti mɛma ne mma ho apadeɛ ne wɔyɛ bia yɛbɛtumi aboa wo saa telephone number yɛ sɛ 0244 750 330 if you call Kwahu very good ever you feel be home patron do kuma ase ɛna sɛ wɔfrɛ me baabi a wo bia sɛ wɔkan wo Kwahu ha ɛnyɛ den koraa yɛbɛfa so na ɛkwan yɛbɛfa so akɔ wɔn so de tumi akɔ telephone number ni bi wɔ 0244 750 330 the pastor no wo mpaboa mpaboa e free shoe so shoe bia person dey call occasion bia say wo ware anase wutu kwa be yoko bia no uba onya mpaboa ne bi ana e wo slippers so a eti apo slippers a betimi dia ye wadi bibia yo di be front man so e wo hansen enti me number no ye 020 92 71 509 and now we have very much shoes so very much shoes Instagram very much shoes Facebook and very much shoes.com and I'm going opposite St. Mary's Secondary School and I workshop for South Industrial Area Madam Asi but within the Yao Beruma a Japan adult with free call abiti that's how you look at this chemical bien yeah attention poto yawo akaw yawo resiri bajo yawo entojo yawo kreko yawo sihu ene china me pato mi ofam no ye ni kokko eni titi anase emu anabra ya mo ti ya ego shati mu enu se wo ba wale a ita ya wa wale afa ofam enu ya de kokko ani ni ama bebre na ye na ya mai ye bi ye ko ma mu ha we kana ye cake enya cake na o ma abrafo de ni da bi ye cake ni enti mo hwe se ne ya he ma si fatu ade na wa to na te se cake pepepe enti we ana ye de to ye party ofam eno no ana shawsha aka for any Kwahu na nkamfo every na kwahu comedy nkamfo na agusukura na nkamfo papa ne se wanya na mako kakra chi mako na wode nkamfo aka ho na chere se e mako aye Kwame na say ya behu nneema bebre wa hanom say nneema efi nneema wo wo ye chie nyina ye nneema me ankasa na me ye okay this what me achieve big kakra ye pam suit to hwe ha suit a we nyina ye ade a ye pam oproma ya me na me pam ye ye pam African wear ebini ni na ye na ye pam na sa open the material enso aye enso so a nneema bi se nyina ye na ye pam na sa open shirts pa se shirt ebini wenya ye na ye pam ni pa cho efa na o menka se esansa abefo abenti distance enye barrier me obaby a unya me number me obaby a enti wo nkran me wo o kuma se wo me number dey abibia wo bia me wo it has yes we das pa yo yeah na
program you want to say? A program mani aje ho pa na ma hu ne se sabe ko man ye ne ba ye ho so aye pese o man ye man so ye fa ye man si ho e na ye koso ye ne se ya ye man aye ko man na Yakobon adum ya de no adum ya chede no o man be de no ho yo ye ba ya se ugina mpabo bia ni mu na obetimi ama ye nchirem kakra me ba so me ye fa me ya obere ma Japan na do me ye bere ma ba ko pe me ya mpabo a eti apo mpaboa Ghana fo ne amanone fo agi atum mpaboa Abroche University fo timi ba be he kwan fa so ye no enti se open mpaboa eti apo a e very much shoes eno ne adwuma me ye na very much shoes away Accra mo be hu ye showroom opposite St. Mary's Secondary School and I workshop on so South Industrial area and that's it from Kwahu ni ba mo akwa ba e de ba Okwamai TV so yo na em say ya be pie mu wa ha na ya hu enuane ahodo bebre e wa ha na nka obetimi ama nchirim kakra me pacho me number is 0 me ya Kwahu ni fahema ono a ni obo hema na ya Kwahu mamu ha ya niema ya dua wa ya Kwahu mamu ha ya le nua ya pese emepu na o maba no hu tete kanetete nuane ani e kanetete no wo ya nkwan kwa na enya wo silver asasi aba ya nya wo silver ye okukuo eno di mudidi mu ya we bia ni eti ene ya kire amanfo se ne be ya o mu be hu se enye silver na ye mu nkwan ye okukuo mu na ye wo japa so eti ya nkwan ya ye na mo afi ya me ko ma mu from na enwa akrantie koto ni nyina wa ye ko mu ha kontomre si edua bi wa ene ene force ye fufuo de ko nya ne ye fufuo mesre eye na na ni fa ma mesre se mi nuanu kofuo wo kwentu ye besrem abribia mama mo na ntie e wo ha na ye se achi nya de kra e ho na wotafre ye ye bibi ni eto ye nsafre ma momra ma nya fe ye ye den a ye kuro nso Nyankopon adom obo mo ho modi nti kro ya ye fe aya kra be hwe profo kra profo kra sheda e ba be hwe ko e be hwe ye bepo ni na kekaka nti ya besram say obia bibi oye bia ko yie ma no na afisa said ye ya na che say ha kra ye ntimi putu ya besre so obi emenye fe na afisa said ye minsa ne be ya na dase yo boss na aduani sesi a hu ni sen masa me dini na bi woni me bi said anyway akanchie ni otim ofam ni masa me di be mi so papa ana we kan say eto unia me di bi mi kai we I swear anyway unia ana mekesi ni na bi adani won ye did this fried rice every day me call lunch bia fufu aponche we unia tale we are going back to our roots okay then I will catch mpanifo unia say asida Kenya esieni Kenya ni asida the omaya no because we pa the unia local food I swear that's the best food you can get. We are fan of eating this masa we have to go back to our roots I tell you because the way fat anymore we are eating the fat with red meat and all that talent I say we are back to our roots I swear I'm so happy yo am say you say wudi aduani bi e wa hanom na ye den na wudi we mi di menkeni a o matwinu eto ena paya ena kobi kwahu kobi eni kwahu nwa ankasa eno na mi di no yo enti wudi na eto say we come in fact we me di ni say no me di bi wa I just say next week wow Chef Mama Safo Abuaji Mama Safo Afi Safo Abuaji mi fi obo wow na first guest said there's an kaduani we there enka
Because every year we need be that. Wow. But Matidi no not there. Seriously. Simi JB kanka medi bia me sanko. Almost say aduane bi so ho no me ho de me nko ho no ntin me wa me du ho no. Oh, but organizers and everybody they've done so. My idea pa for no more organizing program no. In fact, this is my first time. BBC is here. And me person enke afterwards no mo share that extra yeah, because go me no ye. Our brancha farm Matidi no say me na no mo ye but me ye. It's the member say ka fie na ekọ no. Omo be kire say ye di we ka we hu a we be ye we ne hu duane na wo do na e wo ko wa no no. Kwa we ya wa de pa